Mweri mugwanja mbere ya githurano kinene gitafanitio atumia aria mahahamirwo kimwiri hindi ya githurano kia mwaka wa 2007 na mwaka wa 2017 nimehitite kwaga gukanyita itemi mihango-ini ino kurumirira mitangiko iria matungirio. Wageci na Njeri na aria maya timu maritwa mao ni amwe ya atumia aria mekorite ugwati-ini wa kuhahamwo hindi ya githurano makiuga giconogo kiria makoretwo nakio ni kinene undu umwe na kuonanagiririo na gwitwo maritwa ni andu a itura makiuga hatiri mutumia guku bururi-ini wagirirwo ni kuhitukirio ruo ta ruu ni undu wa matua make ma kiuteti. Inaniuma sana nikikumbuka ninaelekea wakati wa uchaguzi. Ninapiga kura kuchagua kiongozi, alafu inarudi na kuwa kidonda katika maisha yangu na familia yangu. Ndio nilikuwa nauliza serikali kama ingewezekana tupateji ili tuwe na security, tusije tukatendewa mambo tuliyoyatendea, sababu ni mambo ya aibu na ni ya uchungu sana. Ilikuwa mambo ya kushangaza na bado tunaishi katika ile uoga. Wakati tunakutana ukiwaelezea wanakuambia hatutapiga kura. Kuna wale wanatamani hata kuwa wametoroka saizi kwa sababu election is just around the corner. Kuringana na uthuthuria uria wikitwo kaunti-ini ithatu ni gikundi gia kuruira ihoto cia umundu ya KHRC na F.I.D.H wonanitie ati ciiko cia uhahami wa atumia hindi ya ithurano ukoragwo wihiriirie minere ya ikoragwo na uregani munene. Weza kupeleka kesi yoyote kotini ni kwa sababu wale ambao waliathirika kwa njia moja au nyingine hawakuweza kupata zile stakabadhi ambazo zinaweza kutusaidia kupeleka kesi kotini. Ningi ni maugite family nyingi ni haraganite kurumirira wagagu uria waumanire na githurano makiuria thirikari gukorwo ikigiririka makiria mahindi-ini maya kambeini ciambiriirie kunyitithio thinga. Ikiwezekana kama serikali inaweza rahisisha evidence ambayo inatakikana ili hawa watu waweze kupata haki yao, basi sisi tuko tayari, na kwa sababu wale waliathirika wako tayari kujieleza yale yaliyotendeka na ili haki ipatikane. Munene wake munini wa muikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC Juliana Cherera augite ni mararutithania wira na honge itiganite cia ugitiri niguo gutigirira ugitiri ni wagacirithio. I've formulated a group that is called ESAP group, that is Election Security Arrangement Program, where we work with our stakeholders who are charged with the security mandate. Ateti ni moretio kwaga gwika kambeini cia kuhunjia mukuna rumena uko wa Kenya makiririkanio ithurano ciukaga na igathira, koguo ni magirirwo ni kwaga kuhuthirwo gutumura ngahiha hindi ya ithurano. Girifotera Kameme TV, retora kwa Wanjiru wa Foro.